mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai khatu zong zong te inza in chibai le fek ule October thani num ber kan thlengta a dama in om theu kan be sei tun tum chu Myanmar lam chanchin anram sana a voin taida ruk thlenga kan riat thei ang kan soyanga minlongai thlak sak le theu don nia Sakain region yinma pin township le pale township lama te hian October thachungin sual sipaiten rong lutuka arruala mian tha hi tum ni aya tlem lo chu a om nge ya mi som thum hal hluman ni thu chulama om PDF ten an soi ni in renguna khitit media chuan voin kha na soya a soi ang takani chuan sual sipaite sual dan hi arap thlak hle aniang October ni somni le pakhat khan Sakain region yinma pin township a Raltlan khuwa chu sipai zale somnga velin an lu chila civilian mi pathum le PDF member som pani tum khata an that nia soini in then khat an kap hluma then khat dang an hal hlum bok yinma pin PDF ruai tu captain ka pathirin a soidan chuan Raltlan khuwa an lu nuwa sipai te chuan PDF le midang an vayin mi som panga an hal hlum ni in a soya tin October ni somni le pakhat zing lama khuwa an lu lain meichia naukeng mek pakhat le pitar pakhat an kap hlum bok PDF an hal hlum chu chulama chuan an vai mi som an ni chutiang deuh chuan October ni somni le panga khan pale township a civil government office an bei tum khan sual sipai lam chuan helicopter panga an manga PDF an lo man sa mi som pani polret zirlai tle rol pakhatelin civilian pathum an vain mi som panga tum khata an that boka pale township lama indona kha manni October ni somni le pasari khleng khana niya sual sipai lampo mi som thum chuang an thi nia soyani Sakain region kan balu township lama October ni somni le pahnia tanga nimin khleng niko chhung indona sual sipai som thum an thia PDF pathumin ramtan nunna an hlan ve bok October ni somni le pahnia tang khan kan balu township chimlam rutin artillery section sauruk le parukna sipai tele an lam tang piuso tri ho an kala chung ho chu kan balu UG le an thian pol rangin niko chung an lo ka pani bompa ngaya lambun le drone te an chelek na sa ni in an soi indona wangin an che vela thingtlang khosom pariat vela tanga mipui sing ni le achan ve tanga sing thum inkar vel an Raltlan vek maya sual sipai te chuan khotin pal zelin andu du an la a inan hal zel mai boka heng lama hian niko chhungin inzale somnga chuang akang ral man October ni somni le pakua chonhudar khatvel khan piuso tri te chuan civil mi te ran vul bong som sari zet an kai bok October ni somni le pakot lai khan Sakain region khin u khopuya sual sipai be tuma an bom kam turan buai pui mek layen an chanchina pu chuak paltlat maya sipain kapin PDF pali an boral ni in PDF lam chuan an soi nimin October ni somthum khan an vuilem ngalani khin u township a hian thu nei na pong la ka tanga thlasom ni le pakhat chungin PDF te po telin sual sipai nan tha zong zong hi mi zani le som pali an tling to nia soyani a khosom li le panga chen na in sang khat le zariat chuang halral ani to bok ta se township lama po hian thlasom ni le pakhat chungin thingtlang khosom sari vela chen na in sang ni le zani le som thum le pali halralani thuan soi bokani Paku region chauchi township takho puwa khua October ni somni le pahni le ni somni le pariat te khan ral thuam lian le silai ka awangin civilian mi pathuman thi nia soyani Mandalay khopui road 123 le 58 inkar veng rukna an venglal office chu voin chomhadar som vel khan Mandalay underground pole tenan boma an venglal telin mi pahnian thi Manilama an thian te thina phubala be ni in anonymous force
Mandalaya mi pakhat chuan a soya vengla le athachang dol tu ni om tak thin midang panga in hliam an tuar ni in a soi Mandalay Region Sinku Township Noi Nine Khua Police Camp chu voin chonudar ni vel khan PDF ten an kapa tlaidar thum vel kha chuan sipai lamin helicopterin an kap vele ta a chanchin chiang takpoin an la soi thei mai lo an che vela khua te an kap le chiam mai the ni hi Mandalay Region Wonduin lam chanchin kalzel kha amak thei khop mai vengla le police an tha nuwa Myanmar kha zani chuang an ni to ti khania chung zinga then khat chu meitrila tan in a rorel na chuan an chung thu arel sakta hlom rawarel sakte zinga PDF pani phei chu an chung thu hlei hluak lutukin arel saka kum zani chuang tang tur le thi turin tan in kot chuan rawarel sakani heng PDF mi pani te hi Anti-Terrorist Act manga an chung thu rel sakni in case an siam sakna sa hle maya kum som thum mi ku chotet an ti chu kum zani le somni le panga chung rim taka chhor chunga tan tir turin le thi turati ani pakhat dang kum som thum le paruk mi ku hnin mong an ti chu kum som kwa le panga chung rim taka chhor turani boka thi turin an ti bok an chanchin thretu PDF pakhatina soidan chuan meitrila le wendwin lama an thil ton zong zong an rel taveka khesan nga ta hle ni oma kum som ko chuang le kum zani chuang rim taka an tan chunga an la thilo cheu chuan tha le thotur tina ni theya an that ma sa hlok thei bok ramdang sarkar le pol rang rangin an chanchin an hreve lenga sipai council thil ti an dem thu an soi le clear anga boruaka athamra le mai mayanga chutiang vel tur chu ni le om takani an lai nat om ngot mai KNU Brigade 3 Kotuli Ram Nyongli Pin District Huam Chung Mung Township ta kho puwa khwa October ni somni le pani khan sual sipai khamaya zanga le somko le pakua na te an luta onglong sing khwa chen na in pani le fuhuan an hal nuin ta kho puwa khwa nu pakhat an Pawngsualna an sual ron nuin an that zui ni in voin khan an soi report petuina soidanin nu pakhat an Pawngsual nu an tha nuin a thi le zungbun bengbe le apars te abo ni na soiboka sual sipai ten an la ngal ni om takani Moon State chai tu township pa teng zayat khopui sin phiu sikul bula sual sipai som ni vel chuan na motor pa ni chu October ni som thum ni zandar kwa vel khan KNLA nam sipai tele PDF ten an kapa ka hluman na yem ti lam an soi chiang chia talova motor pakhat an kap chiani sipai thu nei na pongla ka chin tun thleng hian Moon State Karen State le Tanin Tari Region lama civilian zale somruk tha an ni to boka midang zanga le somsari in diklo takaman an tok ni in Moon State Human Rights Foundation chuan voin khana soi heng kan chin chi a hian ataka hi chuan atam view mai theani anti mani October ni somni le pasari jing lama khan Karen ni state shadow khopui punchong veng lama sipai kem pakhat chu KNDF 14th Battalion le Karen ni army tenan kapa minute somle movelanin ka nuwa sipai thian om nual ni in an soya aza tero an soi thei mai lo ni in voin khan an soi punchong venga chen na in khat chu sual sipai ral thuam lian in a kap chia ni in an soi bok nimin khan Kachin State Sarkar Office a bompuakin mi pakhat athia voin lama khan mi china khopui che vela sual sipai lamin helicopter pasari zet mangin thilom dan an thli thlaina sale hle ni in Kachin lam media tenan soi even OCHA in October ni somthum le pakhat voina an soidanin Myanmaram puma Raltlan noi som pali an tling to ani sipain thune inan pongla sakni le somni le pakhat February thatang khan Raltlan noi som pakhat velan om to a chumi ma in Raltlan hi noi thum chuang an om to hrim bokani
Raltlan hi Sakain region lama nuai ruk chuang ni in antam bera adota makui region ni in Raltlan nuai khat chuang an om. Rakhain lama hian thuni na Pawngsualna ma khan Raltlan nuai ni chuang hretemo vel an om sa a thuni na Pawngsualna ka ni khan sing chuang an om bel le a tuna hian Raltlan nuai ni le sing thum chuang an om. Ramchunga PDF pol sang report atanga alandanin nemin October ni somthum khan sual sipai zale somsari an thia PDF pakuan thi nia report adon thu khetet media chona soya NUG lam chuan sual sipai somriat chuang thi le midang som pariate movelin hliam tur angin an soya an riat dan hi in thlaule deu viu maya engpo ni se ni dang ai chuan an zia om hrim hrima ngai mayang khati zong kha tuntumata na Myanmar ram chanchin langsar zual kan soi thei chu ni a atop thengamin ngai khak sakawangin ngai thatu te in chunga kan loma naktuk sing lama international news le politics lam te po ti chwa le kan tum don nia kan channel ngai thatu te zong in za chunga kan lome